У Коцуре заградкар Йовген Дудаш докончує резanje капусти, а резanje карфиолу teraz prave na polovki roboti. Posadzeli sme všetko ručno, zalivaloše, presadzovaloše tam koncom, počatkom juna, polovinom juna sme presadzovali. Već kad to zalivalo, kopalo, špartalo, što sme to ručno porobili, tu ja i braca i hlapci, robili sme, počali sme zrezovati koncom, počatkom novembra, koncom oktobra sme počali prvi raz vošli do polja, režeme po 200-300 kirijak naručene. Včera sme baš rezali za jednu, za odkup tam za išlo, neku tonu sme do box paletov, to išlo všetko. Diždu bilo dozali zažem, što možem da s 5 za 6 sme zalivali. U každém zalivanju išla i hrana normalno, pri hrana dakle pre glista išla i pri zalivného systému. Zaštiti bolo i od insektov, bolo od horotov, dva zaštiti, bolo od korovog normalno pred sadzenjem, pred rozsadzovanjem bolo jedna zaštita. Uglavnom narobili sme še. I naukladaloš i narobeloš, ale dobre, má cenu finu, ajde, zarobiše, da co môžem povedať, že ostane nejaký zarobok. Dudaš toho roku posadzel až jeden hoľd karfiolu, pretože mal podpísaný kontrakt za sigurný plasman, co jediná dráha za prosperitet našej poljoprivredi, ali nažalj, väčšina paraslov produkuje produkty za nepoznatého kupca, ta prehodza jak bosi po cernju.